makofi. Watu wa Wajir mmefurahia? Watu wa Tulatula mmefurahia? كينا واحد من رقبين متى لمشان وحوانا قبضي إلهي ما حد إسكاله حق يس إلهي نقصه سارين بل أدنى أنا لأن الحق كينا إلهي نقصه سارنا ولا نيا وكل يفتر متكلا ولا اليوم مشان بيودورين وتكسنتين الماين ومقبيسين الجيل أنك مقبيسين الجيل هذا ما أنت إلهي ما أنت لو هتنجر صدق سوق بيسنة الحمد لله الشكر لله رب العالمين وحكان أمورنا هذنا وهذا كينان وهليه marka aniga waxaan idin leeyahay reer Tulatula waxaan idin leeyahay dadka wararka sheega waa dadda Tulatula waxba aan ku leen rafaadkeeda aan soo arkin oonkeeda aan soo arkin waa dadka Tulatula wax ku sheega heeda kala walaalayaal anaka haween anaka meeshan ku rafaadayna anaka meeshan ku dhimirayna anaka ilmaan ku akhristan anaka ilmooda ku akhrisan rabaan hadana in aan ku ciyaarno ma magaaladan in aan hada kaynaan muxushada kaynaan magaciisa ku ciyaarno ma وأنا قلت واحد أنت انقبضن حداد ربتين قولين ناس إذن حداد ربتين ما يقولي إذن ما هقايا إذن ما هقايا قولي ولا يلا إلهي كعبصنا أنا إلهي كعبصنا ما نحن بتماشى وحكي لي إن الله ده كائنات أفر كوري أسبيه وقولي سداد كورة أو طالع ماشان تاس وبين ور عن جرين بوتا وتاس وبين كائنات كورة أسكالة أنت إلهي كسو كيسو soo dhawaw anaga madaxweynaha ka rabnaa MPnimo waaba ka qaadan rabnaa ninkan rabina halkaas ataga ninka rabana soo istaaga aniga warkayga intaan ku soo kooban assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waay awaalabana lagu guda ninkan biyana soo jiide waxaan oo iskuul ilmihiina ka soo dhameeyay maanta nin walba shaqo la'aan oo gafuur tuura ninkaan ka sugeeyo ninkaan keen awaalkaas waa maxay kuraha la soo rido gabar walba si hore waqti waan tata hasaan inaan gudno biya aan aragtay gabar walba ani lima imaadinayo ani lima arkine ma aha adi waa lagu arkay biya gurigaada lagu soo jiidi hore marad maxaa ku xiro kura yanani kaynaan kura yanani ninkan MPga MPyaasha kala lamid ma aha anigoon haddaba faalinaynin oo macnaha siyaasad aan u lahayn qofkii ilaahay ka baqa waa arki karaa waana og yahay taariikh ahaanba meeshaan waxay leedahay 2 primary secondary full ah waama ay ka kala dhignayn madarasadan hadda aan meeshaan dhex taaganahay waad ogtihiin lacagta meeshaan maalinta lagu ururi baad garanaysaa geedo hoostoo ayay ilmaha madarasada iyo dugsiga ku akhrisanayeen tacdiidka hadda waad arkaysaa waata gadaasheenna ah yaa keenay ilaaha keenay yaa sabab u ahay yaa shilib ku soo daray macnaha dhisnaha sheega bahashku waa keynaan waanu anaan maxaad u celinaa qofkii wax kugu tara maxaa soo bisaa mahadsanida la dhahaa ma fahanteen mahadsanid macnaheeda waxa waaye walaalow mahadsanid waa nin siyaasi waa nin maaragtay noo shaqeeya waa addoonkayni kaynaan addoon noo shaqeeya waa kaynaan shaqadiisa ma ka soo baxay mase maya waxaa la doortay biya hadda noola keenay Tulatula soo ma asaga afkiisu ku sheegi doono abaq madoobena biya loo wadaa waxay inay dadka Allah ilaala ka aniga dadka habeen dadka cabsooyay sahankayna u kacay ana waxaan inay shaar qodka inay shaar fariido xirin Waxay weeri rakietu kabisa ninkan odigaan aad arkaysiin waa reer Kiambu Kiambu garanaysiin somo ya odiga waa reer Kiambu markuu ahay PS-ka energy ama sitimada ninkii generator cilaas u horeey u qalqaalay asagu ahay maanta ilaahay wuxuu noo qoray inuu yahay PS-ka biya oo biyo Tulatula kilix maaha
Na pia pengine ujue tu serikali yetu na ukirimu yake, ni sharti tuseme na tuseme asante serikali yetu. Leo kwa sababu ya muda, ungekuwa Tulatula hapa, ungekuwa Dan Andalai, ungekuwa El Nur, na hiyo sio peke yake. Pia serikali yetu imetupatia maji ya kuelekea Baladul Amin na Biat, na pia kutoka Eldas, Waradei, Juqala. Sio ni neema ya serikali yetu? Sio ni haki yetu ya kutusaidiwa na serikali yetu? Ani wahalillah. Bengine hawa vijana wajui, kuna wakati mimi na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wazee watano tuliwahi kutoka Wajir na gari. Kutoka Wajir tulielekea Griftu, tulikaa Griftu na tukarudi. Kwa hivyo hata Rais Uhuru Kenyatta anajua hii barabara vile ilikuwa. Ndio unaona sasa tukiuliza maendeleo inafanyika tu kwa sababu anajua ile shida tulikuwa nayo. Jambo la mwisho katika hizo maendeleo, Mzee Moi, marehemu Mzee Moi alisema siasa mbaya ni maisha mbaya. Anaka hadana ni rer Wajir, na sisemi watu ya Tulatula na Eldas. Hatuwezi kubahatisha kwa siasa ya propaganda, kwa siasa ambayo haina mwelekeo, kwa siasa ambayo inaturudisha nyuma. Na jameni niwaambie, sisi ni wafugaji hapa, tuko na gamia. Tunaambiwa mambo ya wheelbarrow. Adigo gari rasina iso diaratu socota lule gari makona gudoni. So nin gadal nasu noqoti rabtida. Horti ya socod badan gari makona iyo gele. Gele ni gari makona ya socod badan. Barabia sisi ni wafugaji hapa. Ukianza kuvuruga wheelbarrow na utembee ama upande juu ya gamia, utafika mapema kwa gamia mara 10. Kwa hivyo sisi hapa hatutaki turudishe uchumi wetu kwa nyuma, hapana. Tunataka tuendelee mbele na tunataka nchi yetu iendelee mbele, tuungane. Kwa hivyo wahalile tarehe 9, hiyo kura yako, haki yako italeta maendeleo ama itarudisha nchi yetu kwa Kwa hivyo najua mimi nitabaki hapa. Wale ani halkan jooga maanta ila ay galabta martida marka ay tagaan reer Tulatula nu fadhiisanayna, laakiin waxaan inku dardaarmani cadowga horumarka hadaas jira waxaa waaya ninkii horumar aan ku ogoleen. Na kampuni yetu ya North Waterworks Development Agency tumeungana kuja hapa leo sababu tunapenda nyinyi na tunapenda nyinyi kwa njia ya kutafutia nyinyi maji. Na kwanza nataka kushukuru Mheshimiwa Kenan, mheshimiwa wenu ambaye amejaribu sana kukazana na sisi, akatafutia nyinyi maji, na aliniambia wakati tulikuwa tunafungua hiyo maji, amejaribu mara 27. Maji imepimwa hapa, hakuna maji, hapa hakuna maji. Na sababu ya vile anapenda nyinyi, aliendelea na hiyo kutafuta mpaka akapata maji mahali sasa tunatoa pipe kutoka huko tukaleta hapa Turatura. Nafikiria hiyo mahali inaitwa Grifti. Sasa sio ni kuonyesha anapenda nyinyi. Nyinyi mnapenda simumpigie makofi. Pia niseme serikali iko na mpango mzuri, mpango wa kuhakikisha nchi yetu yote ya Kenya imepata maji, na kwa njia ya kampuni kama North Waterworks Development Agency, serikali iko na kampuni zingine 8, zote ziko 9, na kazi zinayofanya
ni ya kutafuta maji. Kama hii North Water Works Development Agency inatafuta maji na kuhakikisha watu wa Garissa, watu wa Wajir, watu wa Mandera, watu wa Marsabit, watu wa Isiolo, watu wa Samburu wamepata maji.